Atrove nos vai no Cyclovia dia 7 de junho, Djadumingu agora. Eta grátis, mas sempre, mas tu ainda costuma. Eta mitari 5 para mitari 8, na Wilhelmina Plain, parkeerplaats de bestuurscollege, parte de Caia Grande e também Caia CAB Helmond. Pues lo que vai estar diferente via que está com nossa drenda esse man em luna também de mundial. Anto ori nos quer pôr essa aqui arbeid em ciclovia com evento mundialito. Kami muito na um futebol. Anto vai ter cancha. Também nós vai ter nos caricatura nang ku muito na costuma ku ne passar capotrat. Nós temos sponsors ng Tio Pepe, nós temos suikerspin popcorn, nós temos wega ng kupon ka na premyo, wega na masya leuk mes, dorimoli, pintamenti cara, kung emo siya po kis ko a bandera ng que Boneiru ng cara. Pues, minta invitá turene, bin kubo you, bin kubo familia, bo friends nang, lagi mo siya mingo ng bicycle, skateboard, step, no fat bike. Anto asini pa nos be enjoy the family day aqui ku award organiza pa INDEBON.